Re perile amukela eka angula ya vutivi vito Nsuku Rhulani Baloyi. Madyambe namuntlha hi langutisa nhlengeletano ya G20. SABC, host broadcaster of the G20 South Africa 2025. Matimu ya endlekile. Kutava ro sungula Afrika-Dzonga ri rhurhela nhlengeletano wa varhangeri va matiko ya misava leyi tivekaka hi G20. Nakona kutava ro sungula nhlengeletano wa muxaka lowu va kona eka tikonkulu ra Afrika. Mfumo wa Afrika-Dzonga wu tiyisise leswaku nhlengeletano lowu nga ta va kona emaheleni ya vhiki wu ta famba khwatsi ni hambileswi varhangeri va matiko lamakulu lama katsaka United States of America, China na Russia va nga riki kona. Kasi ku hi pfuna ku langutisa mhaka leyi estudio hi na mutivi wa timhaka ta matiko mambe loyi hi tlhelo a ri khale ka muyimeri wa Afrika-Dzonga ematikweni mambe Dokodela Kingsley Makhubele. Hi mi amukerile Dokodela. Ri perile Khensa Makwenu. A hi sunguleni la xana loko hi vulavula hi G20 hi va hi karhi hi vulavula hi naswona i yini nkoka wa G20? G20 i nhlangano lowu nga sungula hi mhaka ya the economic crisis later to kona Asia. After that, kufumelana kuhlangana barangeli ba the Reserve Bank that the economy tikulukumba ta leti nga kona misaveni 20 economies. Afrika-Dzonga na hambi nga ri economy kulukumba yi tisiwile hi mhaka ku ri Afrika-Dzonga yi representa Africa hinkwayo. Ikusungula ka G20 leyi nga kona. Ntirho wa G20 i ku langutisa xiyimelo xa economy amisaveni hinkwayo na ku fambisa ka mali amisaveni hinkwayo. Leyi nga ta endlakala la Afrika-Dzonga yi ta va yi sungula ku va na nhlangano lowu. Kambe nhlangano tanihileswi mi nga swi hlamusela wa sungula ku va kona la Afrika. Hi langute ku ri nhlangano lowu ta famba kahle na hambi ku ri kuna matiko wan'wanyani varhangeri va vona va swi koti ku tala ni vonile na namuntlha president wa le Mexico na yena a nga swi koti ku ta a hi swi tivi ku ri president wa le Brazil u ta swi kota ku ta hikuva u hosta the environment conference the COP30 a Rio tanihiloko hi vulavula namuntlha. Okay, nitwa ela mi vulavulaka leswaku ti president tin'wana ti tsandzekile ku fika. Hi vona varhangeri va matiko lamakulu yo fana na America, Russia na yona China va nga ri kona. Xana ku humelela ka G20 loko matiko lava kumbe varhangeri va matiko lava va nga ri kona hi kwihi? Well, Russia a swi languterile ku ri a va nge swi koti ku ta hi mhaka ku ri ku na warrant of arrest ya president Putin ya ICC. America, murhangeri wa America President Trump u vule ku ri a nge swi koti ku ta hi mhaka ku ri ku na miehleketo ya yena ku ri la Afrika-Dzonga ku dlayiwa mabunu ku dlayiwa varimi va valungu la i problem a nga na yona u ri a nge swi koti ku ta. Kambe na president wa la Argentina hi mhaka ku ri u yimelana na President Trump u vule leswaku na yena a nge swi koti ku ta la. Ku nga tika vona a swi vuli ku ri nhlangano lowani a wu swi koti ku ta na consensus document leya consensus ku vula ku ri ku pfumelana ka varhangeli hinkwavo hi mhaka ya swilo swa economy. Kambe ma-America na vona Nsuku a va ri na problem ya khale hi mhaka ya ku expandiwa ka G20. G20 tanihiloko ni vula a ku ri nhlangano wa swilo swa timali ntsena. So ku na swilo swa mahanyo leswi nga kona ku na swilo swa vurimi leswi nga kona. Ma-America va pfumelana na swona leswi. Loko mi languta mi ta vona na ku ri sweswi I think vhiki leri nga hundza ma-America va ve na problem hi mhaka ya consensus around health issues. So I tivi ku ri a consensus document leyi yi nga ta fanele yi humesiwa hi vhiki leri taka hi Sonta yi ta va se yi ri ready na. Kana loko hi vulavula so va sungurile ku negotiate kutana consensus document. Consensus document yona yi measuraku success ya host ya G20 and I think Afrika-Dzonga rightfully so you consent hi mhaka ku ri fanele ku va na consensus on key issues ya global debt tanihiloko hi vulavula sweswi yi meka 336 trillion US dollars and out of that
336 trillion US dollars. About 225 trillion is what it's called the public sector debt. So la kuri iskweleti leswi nga kona leswi mfumo hinkwayo ya misaveni. America aka debt leyiwani yi na about 30 trillion. So ma vona ku ri swa boha ku ri ma-America va va kona loko ku vulavuriwa mhaka leyi ya swikweleti. Africa is highly indebted and other poor countries are highly indebted, unable to service their debt. So i swilo leswi fanele swi lunghisiwa la. Ku na swilo swa swakudya, the flow of food security leyi humaka eBrazil fanele yi vulavuriwa la. A hi swi tivi ku ri xana ma-America va ta pfumelana na swona na. So ma-America they remain very central to the consensus document. Xibohi xa ku va America yi tsan'wa kumbe murhangeri wa America a tsan'wa ku va a ta eAfrika-Dzonga swi vula yini leswiwa eka Afrika-Dzonga kumbe the impact leswi matiko man'wana ma langutisaka Afrika-Dzonga xiswona? Well, problem ya ma-America na Afrika-Dzonga yi sungule loko nkulukumba Trump a va president wa le America. Loko wa sungula ku vulavula mhaka ku ri la ku na genocide leyi endlakalaku against the Afrikaners. Information leyi nga nyiketiwa yona a information ya right leyo. Vanhu lava va peddler information lawani i van'wana vanhu va la Afrika-Dzonga, particularly vanhu va ti-right wing lava va fambaka va byela ma-America ku ri mabunu a dlayiwa la kaya, mabunu a tekeriwa misava ya yona. So ku na a bilateral problem leyi President Trump a nga na yona. Dokodela ingeni mi nghena non'weni mi nga fambeli kule hisa emahlweni ni mburisano endzhaku ka mavhengele. SABC, host broadcaster of the G20 South Africa 2025. SABC, host broadcaster of the G20 South Africa 2025. Hi tlhela hi mamukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka nhlengeletano wa G20 hi ku burisana ni mutivi wa timhaka ta matiko mambe Dr. Kingsley Makhubele. Dr. Kingsley Makhubele a ma hisa emahlweni hi America na Afrika-Dzonga. Ya kwakisana ka America na Afrika-Dzonga na vuxaka lebyi nga kona aka America na Afrika-Dzonga a swi fanelanga swi yisiwa ka G20 hi mhaka ku ri G20 ku langutise swilo leswi endlekalaka emisaveni hinkwayo. Mara xilo lexi nga kona sweswi president wa le America u hoxe problem leyi a nga na yona na Afrika-Dzonga aka agenda ya G20. Hi yena a nga ta va the next host ya G20 next year, president wa le America. And Afrika-Dzonga fanele yi nyiketa the gavel aka president wa le America a nga kona la. But xilo lexi nga kona tanihiloko President Trump a nga vula ku ku hava munhu la nga ta participate la from America ka conference leyi. Mina ni hleketa ku ri leswi a swi nge ki swi endlakala. Va ta rhumela munhu la nga ta participate la nga ta swi kota ku ri America yi pfumelane na paragraph ya ku ri aka consensus document. So America yi ta va yi ri kona la. Na hambi u rhumela the most junior person, but the sovereign participation in America yi ta va yi ri kona la. And I think that's the role they're going to play. But that's zama ku prevent any consensus document. Ku bonisa leswaku ri Afrika-Dzonga yi hlulekile ku hosta G20. Alright, a hi vulavuleni hi Afrika-Dzonga hi ku angarhela. Xana G20 yi nga vuyerisa njhani tiko ra Afrika-Dzonga? Well, tanihiloko mi nga swi vona ka masiku lama nga hundza rand se yi khupukile. Rand a yi ri 17 rand to the dollar. I think dollar at about 16 and so on. Ya sungula ku va so ku gain strength. But xilo lexi nga kona ku ta vulavuriwa mhaka ya food security, ku ta vulavuriwa mhaka ya clean energy, ku ta vulavuriwa mhaka ya solidarity ku ri hi pfunana njhani la misaveni hi mhaka interdependence leyi nga kona misaveni. I swilo leswi nga ta pfuna vanhu va la Afrika-Dzonga, vaaki va Afrika-Dzonga va ta benefita ka yona. But xin'wanyana swi ta komba misava hinkwayo ku ri Afrika-Dzonga ya kota ku va na ti-conference tikulukumba leti nga na heads of state tikulukumba hikuva mhaka ya conferencing and summit yi tisa mali yo tala ngopfu. Tihotel leti nga na tona la, transportation leyi nga na yona, vanhu lava nga kona va benefita na vanhu lava tirhaka ka sector leti va ta swi kota ku benefita ku ya mahlweni. A hi xilo lexi nga ta hela namuntlha hi mhaka ku ri G20 se herile ku ya amahlweni ku na ti-conference tin'wana mi ta va se mi swi vonile na ku ri Afrika-Dzonga yi la ku hosta ti-Olympics. So swilo swi ta kombeta ku ri Afrika-Dzonga yi na capacity ya ku hosta main and big events around the world.
Okay, kuna vaakatiko lava nge le matikoxikaya kumbe vaakatiko lava va twaka onge tipolotiki ta misava a ti va khumbi. Xana G20 yi ta fikelela njhani swirilo swa vona? G20 loko hi va na ti-successes ta G20 even post G20 loko economy ya hina yi improve loko ku va na ti-sector tintshwa leti ti vaka kona ku create mintirho leyi nga kona lava nga le amatikoxikaya va nga ta kota ku benefita na vona hi mhaka ku ri loko economy yi kula we expand the pie and the benefit across the country ti-infrastructure yi ta va kona mali ya ku kota ku lunghisa magondzo yan'wana ya nga kona ku lunghisa na mhaka swiporo switimela swi kota ku famba cheap transport yi va kona but swi ta pfuna na ku ri ti-prices ta swakudya ti ta ehla ngopfu hi mhaka ku ri food security it's a central discussion leyi nga kona sweswi ka G20 ku ri vanhu kana xana va kuma swakudya njhani a hi swi pfumeli leswaku tanihiloko hi nga tshama namuntlha mi kuma ku va kona vanhu lava va tlelaka va nga dyanga nchumu la kaya i swilo leswi fanele swi lunghisiwa and vanhu lava nga matikoxikaya va ta benefita na vona ngopfu. Afrika-Dzonga yi na xiphiqo ngopfu xa mintirho vugevenga. Xana G20 ni vona mi vula leswaku focus ya vona yi va eka mphakelo wa swakudya. Xana G20 yi nga swi addressa swilo swo fana na sweswo? G20 yi na program sweswi ya ku deala hi mhaka leyi va yi vitanaka illicit transfer of money. Swi vula leswaku ri mali leyi yiviwaka na mali leyi humaka la Afrika-Dzonga hi mhaka yi nga ri kona straight yi humela ka handle. G20 yi addressa swilo swo fana leswi ku ri vanhu lava yivaka mali ya mfumo ku hava lava nga ta yisa kona mali leyi ta vuya la kaya hi swilo leswi nga ta kota ku pfuna leswi and mali leyi ta kota ku pfuna vaaki va la kaya ku ri va kota ku developa va improve swilo swin'wanyana swa vona. A hi langutiseni matimu ya G20 va ve kona malembe ndzhaku xana swiboho leswi va swi tekaka swa humelela kumbe vo va vulavula ntsena ku va mburisana? Swa humelela swiboho leswiwani hi mhaka ku ri yin'wana loko mi langutisa G20 leyi nga ta va la Afrika-Dzonga ku vulavuriwa na hi mhaka madzolonga misaveni hinkwayo nyimpi leyi nga kona le Palestina na Israel nyimpi leyi nga kona ka Russia na Ukraine swi ta kota ku lunghisiwa swilo leswiwani. Loko mi vulavula hi ku ri loko lunghisiwa nyimpi ya le Ukraine hi mhaka ku ri hi xava a lot of our grain from Ukraine na Russia grain leyi endlaku xinkwa yona a hina ntsena na matiko man'wanyana la Afrika matiko fana na va Egypt lava dependaku ngopfu ka grain leyi humaka Russia yi ta kota ku pfuna a hi mhaka ku ri G20 yi pfuna Afrika-Dzonga ntsena yi pfuna na matiko man'wanyana ku na matiko lawa nga participate-iku aka G20 va ta kota ku benefita na vona hi mhaka ti-decision leti humaka ka G20 but G20 also yi rhumela message emisaveni hinkwayo ku ri ku na swilo leswi hi nga fanelangi ku swi yimela ku fana na ku dlayiwa swilo swa vigevengwa swa yini G20 ta pfuna hi swona mara xilo lexi nga kona Sesi Nsuku i mhaka ku ri sweswi loko ku endlakala G20 la loko mi langutisa mahungu ala Afrika-Dzonga ku vulavuriwa hi vigevengwa ntsena ngaku Afrika-Dzonga hi yona i crime scene hi mhaka ku ri i madlanga commission i parliamentary commission so leswiwana swi rhumele message ya kahle ka vanhu lava nga attenda G20 loko va vona swilo swa ka ti-television ta hina ngaku hina identity ya hina i vigevengwa kasi identity ya hina i ku aka tiko leri Afrika-Dzonga kahle ku tirhisana kahle the level of race relations and improvement leyi nga kona la Afrika-Dzonga yi kulukumba ngopfu i swilo leswi fanele hi vulavula hi swona ku ri yi improve njhani ku ri vaaki va kota ku tshama hinkwavo valungu na vanhu vantima hi tshama hinkwerhu Afrika-Dzonga a hi swilo leswi hi vulavulaka hi swona ku vulavuriwa hi vigevengwa ntsena tanihiloko hi nga tshama la. Afrika-Dzonga hi rin'wana ra matiko leri kumekaka leri ra ha ri ku eku hluvukeni ku na vonelo ra ku matiko lama ya ha ri ku eku hluvukeni a ya na rito ngopfu xana Afrika-Dzonga hi nga va na rito ke kumbe rito ra rona ri na ntikelo ku fika kwihi? Well Sesi Nsuku misava ya cinca ngopfu ku na swilo leswi vulavuriwaku va swi vitana multipolarity. Inge ni mi nghenelela hi yisa emahlweni ni nongonoko endzhaku ka mavhengele. SABC, host broadcaster of the G20 South Africa 2025. BC, host broadcaster of the G20 South Africa 2025. Hi tlhela hi mamukela nakambe eka ngula vutivi madyambe namuntlha hi langutisa nhlengeletano ya G20. Dokodela Makhubela,
ana ha vutise xivutiso xa leswaku Afrika-Dzonga hi rin'wana ra matiko leri ra ha ri ku eku hluvukeni xana Afrika-Dzonga ri na rito kumbe rito ra rona ri na ntikelo ku fika kwihi eka nhlengeletano lowu? Afrika-Dzonga tanihi matiko laha vitanaku developing world a voice within the multipolarity system leyi yi nga kona sweswi. This multipolar system yi vula leswaku ri ku hava ku ri matiko lama nga na economy kulukumba na matiko lama nga na masocha yo tala na matlhari yo tala hi vona fanele va na vutivi hi vona fanele va decide ku ri ku endlakala hina misaveni. Afrika-Dzonga i part of this new emerging world, but Afrika-Dzonga ya swi kota ku exercise this multipolarity ya yona within the BRICS system and within the G77 and developing and China. These are developing countries late Afrika-Dzonga nga kona. So ya swi kota ku exercise some level of authority within this context, like other countries, but swi kota ku exercise authority ya bona within the context of the new and emerging multipolar system around the world. Hi vona laha doroba ra Joni sweswi vona va ri ku eku basiseni na vona president na mayor va tiyisisa leswaku swi ta tshama hi ndlela yaleyo. Xana loko G20 leyi yi hela mi vona onge swi ta tshamisa sweswo ke? I xilo lexi fanele hina hi nga vaaki hi swi kota ku ri varangi va hina va endla swilo swa right. Va nga endli swilo swa right hi mhaka ku ri vanhu va ta ku vhakeni. Ku fana na ku ri sesi loko mi basisa yindlu ya n'wina hi mhaka ku ri ku na vanhu lava nga ta vhaka, loko ri hava vavhaki yindlu yi tshama yi thyakile, a hi swona swilo leswi fanele swi endlaka. Fanele hi vona ku ri varhangeri va hina va ta endla swilo swa right even post G20. I ntirho hina vaaki fanele hi kota ku langutisa vaaki va hina and hi faka pressure ka vona ku ri va endla swilo swa right. Va nga endli swilo swa right hi mhaka ku ri ku na vanhu lava taka namuntlha. I yini leswi hi nga swi langutelaka kumbe swiboho leswi nga ta tekiwa eka nhlangano lowu? I think xikulukumba fanele hi xi langutisa it's around climate change leyi affectaku ngopfu hi mhaka ya ti-floods and so on. Fanele hi languta ku ri mhaka ya economy, is there a flow of developmental aid to developing countries? Fanele hi langutisa swilo swa clean energy, ku ri ku na clean energy nga kona. The solar system leti nga kona fanelanga ti va kona la madorobeni ntsena, na le matikoxikaya the solar system clean energy fanele yi va kona. Fanele hi langutisana ku ri mfumo wa hina xana wa lunghisa magondzo lawa nga kona na le matikoxikaya na ku aka magondzo mantswa na ti-infrastructure tintshwa. Hi swilo leswi fanele hi swi langutisa post G20. Ku ve na ku swi tsandzeka kumbe Afrika-Dzonga yi nga fikeleli swilo sweswo mi swi vulaka kumbe makungu lama ma nga endliwa before. Loko ku hela G20 mi vona onge swiboho leswi nga ta tekiwa va ta kota ku swi yisa emahlweni kumbe va swi implementa ke? Afrika-Dzonga yi ta swi kota ku endla swilo leswiwani hi mhaka ku ri ku na ti-partnership leti Afrika-Dzonga yi nga na tona na the European Union and other regional organizations, the United Nations, na matiko man'wana o fana matiko o fana na va China, who are very much advanced in terms of clean energy. So Afrika-Dzonga fanele langutisa to leverage some of this development leti nga kona ku pfuna vaaki va la Afrika-Dzonga. Hi nga languti ngopfu mphakelo wa swakudya hi kwihi ku vuyeriwa loku Afrika-Dzonga yi nga ta va na kona hi nhlengeletano lowu? Afrika-Dzonga lexi nga na xona sweswi i control ya yona. Afrika-Dzonga fanele va na control ya economy ya yona. Afrika-Dzonga fanele yi swi kota ku ri vanhu lava nga tshikiwa lava nga handle va nga benefitiku va swi kota ku tisiwa into the mainstream ya economy ya development. Hi swona swilo leswi fanele swi languta swi fanele swi endlaka tanihileswi ni nga vula swin'wanyana swo fana clean energy, clean water system. Ku na COP30 leyi endlakalaka sweswi a Brazil na yona yi vulavula hi clean energy, clean water system, access to water. I swilo leswi Afrika-Dzonga fanele swi endla leswi. Mi vona onge swi nga tekela Afrika-Dzonga nkarhi wo fika kwihi ku endla swilo sweswo hinkwaswo mi nga swi vuli? Ku ya hi ku ri varhangeri va hina va swi kota ku endla swilo swa right, va nga langutisi swikhwama swa vona ntsena, fanele va langutisa swilo swa vaaki va la Afrika-Dzonga. Loko vo endla swilo leswo Afrika-Dzonga yi na ti-minerals to tala ngopfu leti nga kona leti nga swi kota ku vanga ntumbuluko aka vaaki vo tala lava nga kona. A ni swi tsakeli ngopfu. I think hinkwerhu fanele hi swala ku ri ku na vanhu lava tlelaka va nga dyanga, na hambi ku ri Afrika-Dzonga yi na ti-minerals, Afrika-Dzonga yi na mali leyi nga na yona, mara mali leyiwani ya abuse-iwa.
a yi tirhisiwi kahle. Ku na leswi mi nga swi vula mu ku America ku ta va ku ri yona yi nga ta va yi karhi yi hosta next. Xana relationship ya South Africa na America yi ta va yi ri njhani endzhaku ka nhlengeletano lowu humelelaka laha eAfrika-Dzonga? Xilo lexi nga kona ku ri America kumbexana ya rivala ku ri ti-decision ti tekiwa hi consensus. Loko va hosta next year, loko ku ri na swilo leswaku ri Afrika-Dzonga yi pfumelani na swona, yi nge vi kona consensus. America yi languse host ya yona lembe leri taka. That's why mi kuma ku ri nkulukumba Trump u vulavula hi G2 between yena na China. And loko mi langusa G2 between China and America, va teka about 43% of the global GDP. A yi swi koti ku concentrate influence ya G20 aka 2 countries. It's really a lot of countries are going to resist that to ensure kuna a better devolution of power amongst all members within the G20. I really finally see but I think Afrika-Dzonga ita a very constructive contribution aga next G20 lenga taba kona a America ita ba yenzakala a Florida, so it's tani loko nkulukumba Trump anga swi vuli. Khensile Dokodela Kingsley Makhubela, ifike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi SABC Mahungu. Riperile. SABC, host broadcaster of the G20 South Africa 2025.